tubatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Ikaze ku bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, twongeye kubasuhuza aho muherereye hatandukanye ku migabane y'isi. Twizere ko mumeze neza mwese mudahema kudukurikira mu makuru tugenda tubagezaho y'akarere avugwa mu karere hirya no hino. Mu by'ukuri dukomeje kwifuriza ibihe byiza, dukomeza gushimira mwese mwadushikiye mwakoze subscribe, namwe mutarayikora uno mwanya mwiza wo kuba mwayikora. Rero mwize neza ngo tuza kurambura kwitira muri Mwenga twabwira imigwano yahabaye ikomeye ihuza uruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse na AFC M23, hanyuma n'ubundi tugende tureba n'ibindi bivugwa mu karere. Muze kubana natwe uyu munsi. Ihuriro rya AFC M23 ryigarura ibindi bice bikomeye agace ka Kirungutwa muri teritwari ya Mwenga. Ni nyuma yaho muri cyumweru gishize wagiye wigarura ibice bitandukanye, haba muri teritwari ya Warungu ndetse na Warikare muri Mwenga na bino bice bindi bija za Shabunda. Nuko uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarura ibice bitandukanye nyuma yaho leta ya Kinshasa itari kubahiriza agahenge n'ubundi niza ije gushotora ku bindiro bya M23 bikaza kuranga M23 ibakuye naho bari bari. Nuko umutwe wa M23 ukomeje kugenda wagura ibirindiro mu bice bitandukanye, haba Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Rero nuko byifashe nuko ako gace ka Kirungutwa ko rubungu kabaye itombe kagenzurwa n'ubundi n'ihuro rya AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa rigwana n'uburenganzira bw'abaturage bwimwe n'ubundi n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Makuru avugwa mu karere nuko umuryango wa Croix Rouge igenda ihanahana imfungwa bashinze uwo murimo yuko izogenda ihanahana imfungwa, zaba imfungwa M23 yari ifite yazishikirije umuryango wa Croix Rouge ugenda uzijana mu bice bigenzurwa na leta, ndetse byari biteganyijwe yuko umuryango wa Croix Rouge uzogenda gufata imfungwa zifunzwe n'ubundi na leta ya Kinshasa za M23 ikazijana mu birindiro bya M23. Nyuma yaho hari amasezerano bari basinyanye iduha muri Qatar yuko leta ya Kinshasa ikwiriye kurekura imfungwa 700 za M23 ifunze, kuko M23 yagitanga imyirondoro y'abo bantu bose bafunzwe n'ubundi bagiye bazira ubusa karengane yuko ari abatutsi mu gihugu ca Kongo. Rero mu by'ukuri amakuru dufite nuko imiryango ya Croix Rouge ngo uyu munsi yagiye gusura abacu bafungiwe Kinshasa Ndoro. Mu by'ukuri hari icyizere yuko bashobora kuzarekurwa bagafungurwa kuko imiryango yatangije kubasura nyuma yaho leta ya Kinshasa iyo itari yubahirije aya masezerano bari basinyanye iduha muri Qatar. Ko M23 ikaba yari yarekuye ababo benshi yari yarafatiye mu mujyi wa Goma, ndetse aba n'abacancu bose ikubahiriza amasezerano bari bagiranye hagati y'impande zombi haba uruhande rwa leta ya Kinshasa na M23. Rero amakuru nuko imiryango ya Croix Rouge yatangije gusura n'izo mfungwa zacu, hari icyizere yuko zishobora kurekurwa kuko batangije kubageraho, kandi leta ya Kinshasa yari itarahangura imiryango ya Croix Rouge kugenda wigere kuri izo mfungwa zacu zifungiwe Ndoro i Kinshasa. Ane makuru n'ubundi avugwa mu karere nuko imiryango ya Croix Rouge yatangije gusura izo mfungwa. Hari icyizere nuko abacu bafunzwe byenda bataguye muri zira prison zigoye za Makara barekugwa byenda kubw'amahigwe, kuko n'ubundi biri mu byari byasinyanywe hagati yuko leta ya Kinshasa ikwiriye kurekura imfungwa n'ubundi yari yaratinze, ariko byari mu masezerano y'ihame yarashizwe hagati y'impande zombi yuko bakwiriye guhanahana imfungwa kugira ngo n'ubundi akagahenge kazubahirizwe, kuko byari mu mahame agenga aya mahoro ari gusinywa hagati iduha muri Qatar impande zombi. Ari n'andi makuru avugwa mu karere ni meza, byenda bafite ababo bafunzwe nuko hari icyizere ko bashoboye kurekurwa bakabaheza imiryango ya Croix Rouge ikazagenda ikabashikiriza mu bice bigenzurwa na M23. Ku rundi ruhande kandi uyu mugabo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi Chilombo ni umugabo w'isharahindagurika mu magambo yavuze uyu munsi sijya akora ashobora kuza ira miryango igasura zira mfungo zacu ariko yarangiza agasaka kandi akisubiraho, kuko ni umugabo utagira ihame. Ni nkaho n'abafite abandi bamutegeka ariko atitegeka nka perezida nk'umukuru w'igihugu, kuko yicara ahindagurika buri kanya. Ibyo avuze uyu munsi sibyo avuga ejo, uko ibyo yavuze uyu munsi ejo ushobora kubona kandi ahindutse. Gusa yari yaremeye yuko imfungwa azazirekura kandi yuko ategereje imiryango ya Croix Rouge kuza kubatora. Rero kuri uyu munsi iyo miryango ya Croix Rouge yageze kuri izo mfungwa zacu. Dufite icyizere yuko bashobora kuzabarekura hamwe n'Imana, kuko uyu mugabo ari umuntu cyarahindagurika, ariko byenda Imana yamuvugiramo akazirekura n'ubundi, kuko M23 yararekuye imfungwa za leta ya Kinshasa yari ifunzwe. Hari asigaye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nibwo rwari rutarubahiriza ayo masezerano. Reka amakuru yacu tuyasoze tubagezaho amakuru k'umurenge hifashe uyu munsi. Umurenge hiriwe neza, haba Minembwe no mu nkengero zaho zigize Minembwe. Nuko imbone zacu twavuganye nuko akarere kiriwe neza kandi karaye neza. Gusa mu by'ukuri ingabo zo Burundi zo ntizihwema gukomeza kuzamuka mu misozi miremire y'umurenge mu mugambi wo gukomeza kugaba ibitero ku banyamurenge, ariko ntaco twakoshye abarundi, ariko ibo bakomeje kudushakishaho intambara kandi bayidushoraho. Ariko n'ubu ntabwo ducize intege amadubu yo ataba abarundi bose bakomeze kuza bazana ibyo bikoresho byose ko baratugemura, tuzabarasa kandi tuzabacaginga, kuko biri mu mahame ya M23 cyangwa se twigwana MRDP ni ukurasa duka mukuraho n'ibyiwe aje kukurasisha.
rero urugamba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa n'abarundi bakomeje gupanga urugamba rutoroshe mu z'ukuri, kuko bafashe ngo umukoloneli umwe gusa ngo icyo ashinzwe ngo ashinzwe ngo imodoka zo zizamuka muri ya mihanda ngo zikagera kuri point zero ngo zigafata inkomere zabo zo bazakomerekeye ku rugamba ngo bakazimanura ngo zikikonera mu shasha zikazaza gufira ngo koloneli we ingabo ze zose gusa muco zishinzwe kuzozipakira ingabo zabo zakomerekeye ku rugamba n'ubundi zakomeretse mu rugamba bazaba bahanganyemo na M23 cyangwa se MRDP. Nuko ku ruhande rwabo bakomeje kwitegura intambara, bakomeje kuzamura ibikoresho ndetse ngo n'imodoka n'imihanda bakora n'imihanda ngire ngo ububwira ngo inkomere zabo zo zibona aho zica zo zakomerekeye mu misozi miremire y'Umurenge. Rero nuko byifashe ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje gupanga ibitero byo kuzotera ahatuye abanyamurenge. Andi makuru n'ubundi nuko umugabo w'Akagara witwa Munigantama yaravuze amagambo akomeye cyane mu z'ukuri, amagambo umuntu atovuga, amagambo interahamwe zitovuga, amagambo mayimayi zitovuga, amagambo abarundi batovuga ndetse n'amagambo FARDC itavuga. Uyu mugabo yaragaragaje ubugome bukakaye, ubugome tutabona ikindi kintu twabigereranya mu bugome yaravuze yuko ngo Minembwe bazayirasa zirangabo zabo z'abarundi bari kumwe nabo na FARDC ngo bakayihindura nkagaza, ngo kandi yuko inkomere zacu izo ngo ntaho zo zibonera ngo cyangwa zija kwivuza. Avuga ibintu bisa nko gucurira abantu, ariko turamwibutsa yuko n'abari mu mubiri yuko nashobora gupfa ibyo yayifuriza ku bandi ko bazapfa nabi, ko bazabarasa bakabarimbura, nawe bishobora kumugeraho kuko nawe n'umwana w'umuntu yabyawe n'umuntu, nubwo yishimira yuko ibyacu byo bitazagenda neza kandi nubwo yishimira ko bazatsinda rwa rugamba, akabona yuko kutwica bakaturimbura yuko ari byo byamunezeza umutima we, ariko turamubwira yuko atari Imana kandi turamwibutsa yuko ibyo apanga bishobora kumuhinduka akaba ari uzisangamo ibyo yifuza yuko ubwoko bwe buzaba, cyangwa se imigambi mibi yifuza yuko abanyamurenge bazaba musozi miremire Murenge bishobora kuzamuhinduka akaba ari uzisangamo, kuko iyi migambi y'abantu siyo y'Imana. Kandi umuntu wese wagiriye ubwoko bwiwe nabi birangira abaye imbwa, birangira ariwe n'imbwa, birangira adafite amahoro, nawe birangira abuze amahoro, kuko nta muntu n'umwe wagiriye ubwoko bwiwe nabi ngo nimara bimugwe amahoro, kuko ni umuvumo ukomeye. Nimba wishimira yuko izo ngabo z'u Burundi zizamuka kuza kurasa barumuna bawe bakabara aho bivurizwa, akaba arico wishimira, ukumva yuko Minembwe ikwiriye kuraswa igahinduka nkagaza, ibyo byose muzi ko ntago bizamworohera, kuko nawe n'umwana w'umuntu kandi abo bose atekereza ko bazaza kuturimbura n'abashobora kurimbuka, kuko ntawe umenya imigambi y'Imana. Mwari kumwe na Pastor Kamunege ugenda ubabwira amakuru y'ibivugwa mu karere hirya no hino, tuyibutsa kudushikira mu kora subscribe ndetse na share.